Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Ditay kumaagpalangguad, wano agpipin na sakit, wano agiin napal. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, makapaapal mo tibiyag ni Aloha ita. Nagdakkel lang arudan dya balayda. Nagpigsa pa dya bakery na. Una, tanaswertyan na tinakiasawa. Ex-abroad tinakiasawaan na ko naman. Uray inauna dya nakiasawaan na. Ayos laeng, tanakalungaw da iti kinarigat. Kasla kada kami kaniday si amangur kurangas ni Aloha idi. Itakat na kaslamat dun yan mo agaw-aura. Katun tadangarod kwartanan. Uray ni Daisy, medyo mayat meten ti kasasaad na. Tanalawa met ti daga nila kay na. Si kalaengen ti awan asawa na kada kayo atalaw. Siyak kumama ti makasapul iti baknang alalaki. Ay kat mayat basta kaskin ni Rick anabak ng langarudan. Nasingput pa'y. Pangsapulak ngay nga tayo ti kasken ni Rick, nana. Ay naanak ko, dumteng tulata ti parakan ka. Uray saan mo asap-sapulan, no talaga aparakan ka. Dumteng tulata. Kasangay mo gaya man inton maminsan nga aldaw, Rick. Uwin nga rod, manayunan man ang titawan. Dua tawan tan ngagdandan na. Ngam santa matlangan na madaan iti anak. Wen nga rod, jak man amo, taapay asa anak matan nga agsikog. Ngam aguray talata. Anya nga rod ti planom inton kasangay mo. Agluto ak, wenno agpakatertan. Agpakaiter tan, tapno saan ka mabannog. Kabalam ka di nga garamid iti cake. Tauray si kanti mga ramid iti cake ko. Wen day talakit din ti jak kabailan nga aramidan. Alang nga rod, ti cake laangan ti aramidam. Ado ka di timbitarum abisitam. Siyempre, dagiti kakabagyan, kan asidag agagayam ko laeng. Oray siyak mata, imbitarek dagiti gagayam ko. Ay katwa na, awan problema iti dayta. Ay kat nagsayaatan nga, awisan nak inton kasangay nila kay Mau. Oray ni Daisy, awisak matlaang. Kat, mapan ka nga rod mat, ija balayda. Wen, iso ti sumaruno apapanak. Imbaglakit din ta agkakaaruba tayo nga gagayam. Ayun gayam, alaam daytoy. Banana cake, pangramanan nyo kininanang mo. Ay na, agyaman ako na Aloha. Amo talaga ti paborito ka. Amok kinoray mit ni Daisy, at daawit ko a brownies para kan kwa na. Gaputa isumot ti paborito na. Imbag ka pa ita nakaasawa ka iti adda kabailan na iti biyag. Isumot ti gasat ko agayam. Talaga puminpintas kalata agayam. Sabali at talaga tibak na nga niya. Sa anak mat abak nang gayam. Kasapulak latamat at agtrabaho. Nubak na nga akat saanan akasapulan nga agtrabaho Kaya't ko asawan, dakkelan, ti imasinsuam. Isumot nga tatigasat ko agayam. Imbag man, tanapanunot nak mata pinasyar. Kasangay nga min nilakay ko. Kat awisan kayo kumakin nilakay mo. Ay katuan Namnamaam nga umay kaminto kanilakay ko. Ayun gayam, adawit ko a brownies. Amok a paboritom daytoy. Iso nga inyalaan ka. Manungay ti bayad daytoy. Saan ko nga ipabayad? Itad ko kan ka dayta. Ay na, agyaman ak kasta. Aloha. Agaw awis ni Daisy inton kasangay nilakay na. Ket, oray ka di siyak? Wan da kayo kanilakay mo, kunanamot. Mapanak man nga rod gumatang itinginginaan nga arak. Taginom kami kanirik. Basta jak kayat nga agbartag ka Wen, bakit? Saan ka madanagan? Ta saan ka mabartek? Nasaya at mat nga rod no kasta. Parire
Rick, umuna kami kani bagat ko At dapat ngamin trabaho kaya talon inton bigat. Kat, happy birthday manan pare. Agyaman nak iti yumayo pare. Ken agyaman nak iti naimas nga arak ngayon sangpet mo. Awanan yaman na pare. Ay, Wine. Dakpay nakita nangan ka. Nagpulutan ka mutlatan. Mabitla nga. Mangisupot ak iti i-take out mo nga igado. Ay na. Agyaman aklaw na pare. Ala, itugaw mo pa nga rod. Taurayan nak, pare. Bakit? Agawitan. Tadapay ngamin aramidag inton bigat. Ay, wan alakay. Aloha, agpakata kami pay, ha? Agyaman na, kiti pa nag-imbitar mo kada kami. Awan anyaman na gayam. Agyaman akmat ata may kayo. Ay, sumabaya kun kada kayo, Daisy. Atong, aloha, pakibagam tulatan ka nila kay mo, tao muna kami, Kababain mat nga, minti mapan iti ayanda nga inom. Ala nga Rodan. Agsasabay tayo na Sige, agan-anag kayo nga rod ha. Siyak tulatan ti mangibagakin ni Rick nga imuna kayon, Rosana, Daisy. Ibagam tulatan ka ni Rick nga happy birthday, Wen, idanon ko day ta akablaaw mo, Rosana. Apay anak kami suot ka anapan naki-birthday, Rosana. Kasanumat nga minanang. Nagsasabay kami anagawid kada Daisy kan atong. Isuda, adaawit da anagawid. Idinto asyak kat awan. Anya, asino nga'y tinangtad iti awit da, ni Aloha. Ti asawa na siguro Taawit mo't ni atong anaggapo iti pagin-inuman da. Kat amangan no ti asawa na atin ang tad. Wen di nakman la napanunot mo't nga ikan ni Aloha. Uno, amangan kit di no nagtulagan da nga agastawa ani atong laeng ti ikanda. Ada nga min arak nga awit ni atong. Idinto asyak kat pulos nga awan awit ko. Oh, matlagayam. Kat baybay amo na anak ko. Apay taag sakit pay laeng tinakam mo. Kat nakipangan ka mo. Wen ngam ada ko maramanan niyo no kas pangarigan ta adda inyawid ko. Bay amo na anak ko. Saan aday tati pagsakitan tinakam mo? Ay basta, nasakit tinakam ko. Nagadumad gayam ti tao lakay. Imbaglakit din ata saan nagkurang ti sagana. Dandani, bakit? Kasano? Jakmut ammo adagiti inimbitarak ket addamot inimbitaranda. Ti amuda siguro, ado ti handam. Siguro imbaglakit din. Tadapay na ited ko kini paring atong. Jak ngamin nakita anangan, iso pinabalo na ko na. Kaya't kumat nga rod nga ikan ko maiti iyawid da Daisy kan Rosana. Ngam idi mapanak iti kusina. Bastit mat gaya man tinabati. Iso asaan kun idaan na ikan iti iyawid da. Sana bale, bumawi danto inton ag-birthday ka. Tagparti akto iti baboy. Anya? Un bakit? Agparti aktaw. Siguradon taon nga damayawid dagiti gagayem mo. Jakon kaya ti gumatang iti pandisal dita bakery ni Aloha. Talaga nasakit tinakam ko kunkwana. Imposible asaan na nakita ti bitbit ni atong. Di nakit din inikan mat iti iyawid ko. Imot babae. Awan lat sirbi na amayatan ti biyag na ta imot man. Surungkon. Bakit? Apay, nagapa nga tad Aloha kan Rosana? Apay kumangay nga agapa da. Kat no nakitak ni Rosana anapan gimatang iti pandisal ijay bakery ni Kikay. Ni, apay ngay. Awan mat ammo ka nagapaan da. Amangan no adda saan mo nga ammo nagapaan da. Damagak tuman ka ni Aloha. Amangan mat no agpaiso nga da nagapaan da saan ko nga ammo. Kat no kaano lang idi nagkukuyog tayo anapan naki-birthday. Talulaang daw tinapalabas. Anya nga tanga iti saan daan nagkinaawatan. Umayak man Aloha no sa anak makadisturbo. Saan mat? Kalkalpas ko ti trabaho. Agtugtugawa kon dito'y bakery.
Aguray iti gumatang. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan ka ni Rosana? Ha? Ni, anya kumamat ngay. Awan mo't, apay aya. Ada ka di lako mapandisal? Adda sa anak amaawanan, taday tati mabili, ta isuka nga ro tinalaka. Napan ka no ngamin gimatang ni Rosana iti pandisal iti bakery ni Kikay. Kuna nilakay ko. Anya? Ni, apay ngay, kat sigud mo't adito iti gumatgatangan na. Iso nga rod adamagak no ada saan nyo anak kinaawatan. Awan mo't, awan amok abasol ko kin ni Rosana. Nagadumot tinday ta arambutan. Naburas mo ijay farm mo? Wen bakit? Saan ko nga ilakwa amin, tamang ano at dakayat mo apadawatan agagayem mo. Kanin tamit ti daduma. Sige, tamapan ko padawatan ni Daisy. Ne, apay ni Daisy laeng. Saan ka di agayem mo ni Rosana? Wan, ngam addadyak na gustuan nga inaramid na. Kat awan mo't basol ko kankwana. Ha? Anya tinaramid na aya? Napangimatang iti pandisal iji bakery ni Kikay. Kat sigud mo't adito ayan ko ti paggatgatangan na. Ne, apay ngay? Jakman amoy ti day di a babae. Sumro nga taa, ang mga no umapal kanya. Anya kumangay ti apalan na kan ka. Siyempre, adda asawak. Napintas ti kasasaad kun itibiyag. Isungay, mabakitan samot ten abalasang, kun aging gaita, mamirmiraot latta. Saan mo latapakpakitaan iti san anasaya at bakit? Maditi agkakaaruba nga agaapa. Hay, isumot namin ti mo na. Jak atrasan day di a babae. Ay na, nagadumot kan arambutan? Kan madlaw akaburburas. Para kan ka amin dagita. Imbes ko maapagudwaan nyo kin ni Rosana. Saan kun nga ikan, taitimot sa bali ti paggatgatangan na. Apay nga tangag paiso. Anya nga tati ginora na kan ka. Umapal kanyak ngamin napimpintas ti biyag ko. Adda mabalin ti asawa. Dayta nga tati makagapo. Day talaang mati makita karason. Anya nga tanong mapan mo kasarita. Ha? Iti anya aga po. Isukit din ti pagtaktakak iti oras ko. Ha? Asino kumamot ngay? Adda di taarubayan dati loko a babae. Labsaklatan, kitsaan ko ang kasasaw. Aloha, apay alabas-labasan nakmatlatan. Adda ka di nagbasulakan ka. Si katirumbang apagdamagak no adda nagbasulakan ka. Apay nga iti sabali ti naggatangam iti pandisal. Ha? Ni, apay mo tanakas na tibagbagam? Na istorya ni Daisy kanya nga iti ayan ni Kikay tigim matangam iti pandisal iti Lunes. Apay, anya aga po asaan ka agumatang iti bakery ni? Sa lawasaw mo tayo babae. Amo ka, padpadaksin nak dayjay. Tapno kayat na nga isulaang ti ik-ikam. Di kan agrason. Umapal ka kit di kanyak Gaputasi ka. Naliday ti biyag mo. Awan mangaram kan ka. Agbakbakit kan abalasang. Kan agbakbakit amamirmiraot. Hoy, Daisy! Rumwar ka man dita. Sip-sip ka mo't babae. Nay, apay ka di, Rosana? Apay anapan mo impulong ka ni Aloha anapanak gimatang iti pandisal iti istor ni Kikay. Ha? Ay, pasensya kan. Nga mo saan ko nga impulong. Nagdamagaklaan, no ada nagapaan yo. Ulbud ka. Ti ko namkit day, padpadaksen nak kini Aloha. Tapno si kalaang ti ikan na iti kumkumpurmi dita. Apay kumamot nga aramidok ti kastangay. Uray ide kasangay nilakay na. Nilakay mula ang ti inikan na iti inyawid na. Inikan na nilakay ko. Gaputas saan pa'y anangan. Naginomda ngamin adagos. Ah, Dayta ka diti sinakit tinakam mo. Iso anapan kagimatang iti istor ni Kikay. kwa. One Daisy. Ay, unay kan. Mapankagkid daw iti sorry ka ni Aloha. Tanarigat no agin ginura kayo. Pasensya ka lang kuman kanyak, Aloha.
Ala, ibagam ka din kanyak, no anya ti makagapo. Asaan ka agim matang dito istor ko. Kwa. Inapalak lang amin ti inpayawid nila kay mo kan ni Atong idi kasangay na. Dinto asyak kat awan. Am munak met, Rosana. No adda, apay kitin asaan ka nga ikan. Ngumdanda ni nagkurang idi ti sagana. Gaputa ado ti imay asaan an na imbitaran. Iso nga rod nga kidkidawak iti pasensya. Ala, oray siya. Pasensyaan nakmat. Tadda saan anasaya at anaisawang kukontrakan ka. Nagtubo mo't ti Sara, kat kayat ka abalsan. Iso ka di asaan nak nga inikan iti rambutan. Una, takayat ka apaapalan. Ngam tangay nagkid daw ka iti pamakawan. O di kan. Agyaman nak napakawan nak, aloha. Amin na banag kat maala itinasaya at asaritaan. Saan anas kan ti agpipin na sakit kan agpipin nalas. Rumbang laeng ang mamakawan kan agpakawan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Chona Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPPC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.